Svuda u svetu postoji sloboda govora. Ja, ako mi ne odgovara jedan predsjednik, mogu da kažem da je glup, da je lud, da mi ne odgovara, da ću da glasam drugog čoveka, ti danas u Srbiji to ne smeš da kažeš. Automatski je to pokazatelj da je to jedna autokratska država gde ti ne možeš da izražiš svoje mišljenje. Ja ne radim ništa u rušenju države, jer oni to poistovećuju kao rušiš Srbiju, rušiš ovo. Ako si ti protiv neke političke vlasti, protiv jedne stranke, to ne znači da ti rušiš tu zemlju, ali oni svoju stranku poistovećuju sa tom zemljom. Najveća snaga jedne zemlje je mladost. U ovom slučaju to su u Srbiji studenti. Studenti su tražili da institucije rade svoj posao i da se nađu krivci za pad te nastrešnice. Naravno da sam podržao takvu. Svaka normalna osoba, svako ko iole razmišlja, ima morala, ima karaktera, će podržati tu decu. Od te dece, od tih studenta su napravili da su domaći izdajnici, da su ustaše, da su prodane duše, da su obojena revolucija, da ih neko finansira. Ti si od svoje omladine napravio da je šljam dno dna. A da bi tu svoju omladinu kontrolisao, ti si se okružio banditima i kriminalcima. Da li postoji iko normalan ko može da uporedi takve stvari? Niko nikad nije pobedio jednu omladinu. Ta omladina stasava, ta omladina će da raste, da uči i nikad neće biti za tebe. Toga moraš da bude svestan. Ja imam jednu ideju. U sukobu sam sa jednim igračem iz kluba. Pa dobro, možda bude neko koji ne. Sa dvojicom već bi trebao da razgovaram šta se dešava. Sa trojicom ja treba da se sklonim. To svako normalna zna. Zašto se ne sklanja? Da li će neko odgovarati za ovo što se dešava? Ja stvarno ne idem na mitinge, ne idem na proteste, ne odobravam to što se lome stranke. Ja smatram da su izbori legitimno pravo svakog građana koji treba to odlučiti. Ali imam pravo da podržavam nekog za koga smatram da radi ispravnu stvar. I ako me neko napada zato što mislim da neko ima svoje mišljenje, ta je najveća budala na svetu. Tako da za mene apsolutno me ne dodiruju kritike i stvari koje oni pišu za mene i da me pozivaju da sam kriminalac i mafijaš i tako dalje. Zamislite, takve stvari su u stanju da napišu za jednog sportistu kojeg proglašavaju najboljim na svetu. Ako je Dejan Bodiroga bio jedan od najboljih košarkaša u istoriji, Veselin Vujić jedan od najboljih rukometaša u istoriji, Željko Obradović jedan od najboljih trenera u istoriji, Nemanja Vidić jedan, i ako su ti ljudi protiv tebe, treba bi dobro da se razmisliš ko je u pravu.